Ini chong Agartala ncio Khantlang bo ekdom last border no boro keha water source dong water body chong boro Khantlang Konpui Puldungsei ake Sabwal bo tinta village no tui ria nai boye water crisis mon boye chong boro keha check dams namie ron sio motor pump bai lu saye tui ria man boye chong ta oro jagao phai supaya bo ekdom border area Bangladesh bai chini Tripura just border area jamo chini uklok stream tong keha bo stream sara bosor no tui mai yong knau jebrang boroni gram ni local ni je report moteo ke arimpo jokhon motor bai pam lu anai kheto tui bang nang nai kabon bai tui poila storage ke nai bai check dam nang nai ang je aini sabang chung nai ha chini survey team ro hoto ke boro check dam kheke chung motamuti tui mai nai tui store to han singke pam bai ke bono ronchio Khantlang jorao ke prai 3 km distance to chung je sab mai ha karon jio trek Konpui thane Konpui chio Puldungsei ebong Sabwal bodike pa jagao tui so rian man je project heni hi chung tinioro phaimo chung nai pha kaham nong nai ima chung ara info onek mane bangma estimate khe singke nong nai je beta cost high cost leung nai hiang ma chung mam ke boroni je tui sanan ma po onek high hill area betak chu jagao tina nai mon boye pam phono dam ni mane beta high range ni pam nang nai abdike chono ha ke current phono nang nai current ni line to sopaya jomon bai current phono alada line ma khenai abdike ro project ke ha mo ha singke bo jampui ni odek le chung tui coverage khemainai are ke sara bosor no jampui hi lo chung nau bo area o dry season ke beta ke tui ro crisis chung especially ro chini Khantlang kem tone ro phono bra phono onek samoisa ke tre ro local ni je gram ni bro ro phono bangma samoisa chung no abon boye bo problem no solve kane boye tini chongro chini Maharashtra ni dagi mobai bini direction beki chongro phailaimche jotono bono sani nayo je chong chini Southhaibung chini je administration chini bowagrani Southhaibung bai chong jotono bodike jaga jaga olai thane pho chong kam tanglayo arimpo bobo sorok chong chini after the election ni poro chong ta obor first time ang side of visit ke je project rosna mahi tini chong ro phailemo jotona bon boye browni ro elakani bro no hono chong browni nangkhru mo nau ke logo chini ron chio border security force ro browni se help no nangnai abde ma chang ke browni cooperate chong mai ha brown ta chong no pal ri ye brown no phayu abde ke tini chong ro nai le me ha ama khakcha ke sir bo nin loge phainai bro sir team le brang ke brang actually brang dilin chio brang ke ha bo projects na nai bai hi nai famous e brang kuno department long ya brang private brani experience we ke brang je projects ta me dilin chi chong bo project no sanction kherite man boy chong brang no help na nai projects na nai po brani help na nai abon bai chong brang no logati ma khani sir bora tini survey team ro loge tongye nai phayo bo ma samno success kemai thoke de ma to chong nai ha bo to project accept ha singke to success ma to ko ya ke project se asol ke accept nai de ya bo to kho ni rang ya onek crore ni hisab se mne abo government sio chong jodi assurance ma ke abo to chong khemai nai karon ke adc chini administration chi to DWS department to kroino ara info chong bono dilin sio te alada project ki bo project no success kane bo no sothai leto jodi accept hoy ke to success chong nai abo to 100%